Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Manipur. Miyang tabi mo mayam Northeast Dialogue ta taram nokcheri am sikai khunu bocheri. Ngasi ko sandukse ka dori special episode of Northeast Dialogue se hauki ba ngasi digi nongmagi mamang haibatai ngahan sida sandoki ba Kangla finds aduga haiba duda Manipur ge Kangla da kari kari fangki bage amasung Manipur da yacht songbagi stone melting to bagi history se kamai lei adu dagi tractor akana Manipur da mioi base kadai fo khundaram ge habado nainara pumatam da Manipur da yacht song base 1045 BC fawba da Manipur is ekhoi iron melt smelting to bagi puari amaka scientific lens tagi mawai physics ki lens tagi khangbang mi haiba ma ekhoi mamang da khanmina gre high river episode si miyam na yamna pambi badagi habatai I social media da episode si viral oikhi badagi tongan comments mayam ama ekhoi da call tor message tharakpa mayam maroina ekhoi gi oza kumar Manipur gi masak naiba renowned pioneer archaeologist ekhoi oza bu amutang unabina ba kan hairakpadagi ekhoi na oza da chacharaga oza da yam kan request tor ba mutung da ngasi se oza se pudun laksabani ahan mangtada ngasi gi khanagadori ba topic asi archaeological findings in Manipur. Manipur da archaeology ki through the category fangkibage Manipur da mi karamba matam da ihan hana lei haibase ngasi fawba da archaeology ki through the track down to matam da karamba matam da fangbage haibaduni aduga stone s culture of Manipur stone s ki matam da Manipur da mi lerambra haibo hangjini pudun lakchagadori bese aduga matam du leramba mi du leram taragade matam du ki society matam du ki culture matam du ki history kamai to bage punamak se khangnabagi da ngasi aikoina yamna kanna haijaduna ngasi Northeast Window ge studio da I can invite to the election Birivaze, Taramnokshe, Dr. 𝗔𝗥𝗖𝗛𝗛𝗢𝗟𝗔𝗍 former superintendent state archaeology and former principal Dem College of Commerce. I can share Kumabo, Taramnokshe Kuno. Thank you. Psycho study the language of Abukan Kuno, the Tagar from Doctori. Loydang Asigi, episode of the Sarana B Nova, I can study the election Biriva, Moyang Koleski, principal in issue, Topovidi Valuna. Cultural heritage, I was the scientific study to Viriba, Ekoi, Sir Dr. Hizudi Sepositaram Nokcheri Kumbucheri, Sabatakacheri. Ahan Baze, Aisakumar Laksage, Mayam Tatana, Manipugi Puari Carino, Manipur Chahi listening Puari Lejava, Magi political history, Sahi, listening of Changa Dagina, listing Mari Faubugi, history labor, Dumalam, the money hidden equipment, Tatanangari. Tonga ufum mayam ase ekhoi na rhetoric oina amasung ekhoi gi acham lon da wahai se phongdok pataraga so archaeological evidence yauna amade scientific experiment yauna taseng namak Manipur gi puari se kadai phau ekhoi na chingkhat pa yai Manipur da mi karamba matam dagi leri haibasi nei na ya ba chaw hang ngoi isagi ngamkhai gi puari khangba isagi political history khangba amasung ekhoi gi ramdam ase gi puari khangba haibase ekhoi khuding mak ki tangai fadaba daita mo oiduna leri aduna ngasi gi episode asi Manipuri puari nei na bagi tangkat ta kwai gi maro iba tangkat amadi soiden oigini habase mayam da thamjari punna khamina ne bagi damak paujel ase mayam da to padasu sandopiyo ahamada sada laksane muse sir how old Manipur da kayamu yamna kuiba stage amada miyoi base leiba horei habase sarge archaeological finding da phangbi bage ahabase hoi sigi miyoi ba Manipur da leirapasi kayam kuirubadagi leirabagi habase basi thamdringai gi mamangda Manipur ki leshem lon gi matangda ketang hana ai thamjaningi karina bu leshem lon si khangdragadi ekoina lire haigado si karmaina haigado no haibi question nama lakani madugi kano du clear tongnu gi dongta leshem lon gi matangda ketang mati am thamjarongge masi koi gi Dr. T.H. Angu Toksom Angu aina amalerami ai gi nausingni masi gi ma geo archaeological study kanoni magi study sigi matung ina man harambada during Oligocene and Miocene period si masigi kanosi chauranga 80-90 to 40 millions sigi matamgi asidadi Manipur si koigi samundraga yam nangna leramba adugumba amani haibasigi kanosi magi findings matung ina hai aduga loinena amuksu aigi research work sigi matung ina sum lak matam da su aduga atopa findings kharagi literature yeng madum matam da su Manipur si leinung da samudra gi makha da leiron da leirami haibagi praman chap chapa khudum kharasu dum lei say for example koi gi ukhul gi som kano si khangkhui kep se
ꯈꯥꯡꯈꯨꯏ ꯀꯦꯞꯁꯤ limestone ꯀꯦꯞꯅꯤ limestone ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯅ sample collection ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ research ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯖꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯗ sample ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ examine ꯇꯧꯕꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ micro marine fossils ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯗꯣꯝꯗ ꯆꯠꯊꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯈꯥꯡꯈꯨꯏ ꯀꯦꯞꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯤꯔꯕ ꯀꯦꯞ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯞꯀꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯔꯥꯏꯟ ꯁꯤ ꯐꯣꯁꯤꯜꯁ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯤꯁ ꯐꯣꯁꯤꯜꯁ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯥꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯥꯡꯈꯨꯏꯒꯤ ꯁꯨꯔꯨꯡꯁꯤ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯥꯏꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯟꯗꯔ ꯗ ꯁꯤ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯁꯤꯃ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯅꯗꯔ ꯀꯧꯕ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ some years back ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯁꯤꯜ ꯁꯤ ꯐꯤꯁꯀꯤ ꯐꯣꯁꯤꯜ ꯐꯪꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 40 million years old ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯁꯦꯝꯂꯣꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯃꯥꯔꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯦꯟꯃꯥꯔꯛꯁꯦ ꯑꯟꯗꯔ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯟ ꯑꯣꯔꯣꯖꯤꯅꯤꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ upthrust ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯇꯦꯁ ꯑꯉꯧꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯦꯁꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯁ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯦꯕꯨ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯄꯣꯔꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯄꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯕꯃꯔꯖ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯦꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯚꯦꯂꯤꯁꯤ ꯂꯦꯛ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯦꯟ ꯄꯨꯜ ꯂꯥꯏꯛ environment amada masi form torpagi indication si leireba masi amuk kari nong support torkebo koigi kanoda koigi pity clay samples si kano sing si collection taw matamda loktak lake ta koigi magi kano si 25,000 years old le adigi basikhongi thong ama sabada malugi my trains taw matamda maduri phangba madugi do 7 kano gumba meter gumba ne adugi kano sida magi kano si phang matamda maduna 23,000 years old le na phangye pity clay sidagi ne carbon 14 dating to do se okay carbon 14 dating to kan de sigi 25,000 and 23,000 na lai se sumain to duna magi kano sing sida swampy oiba adagi pool like and environment ama form tore e habisigi indication among leireba okay sigi matungda amu si kano sigi pleistocene matam oidoi ni sigi se sigi matung sida amuksu kano sing si update toropagi indication khara mu leba tectonic effect akoi se geologically moi aina boda yamna active tectonic leiba adu mafam ne na dum hai adu madugi evidence so adum economic by geomorphological characteristics si yeng bada dum indicate tawe say for example ekoi kano sida valley si kano dagi north to south yeng matam da koi south sloping level kaya yamna source region dagi na base region bhaw bada laisi 45 meters kum altitude kene adum masina su muk ta e sai kano si ko tectonic effect khara lai ba mar mo ka chumagi kano sing si lak ne se adigi atopa mana tectonic ki kano si lakpasigi amuksi after 23,000 gi kano se si matu de somu tectonic effect legi ye se masigi indication amana nokpok kaithan mambi gi kano da iril terrain gi kano sida koi khongban da star terrace na kano khara terrace khara leba ada star terrace si only tectonic movement da form do al masina so mukta e ada masu tectonic movement so mu sagi 23,000 sigi matungda mu orakpani haibisigi kano simu indicate tawe sigi sagi adi amu sigi kano sida tectonic effect singse masi pleistocene gi matam dada natana even in recent kano da su holocene gi matam sida su koigi orakpa ya ba oithokpa ya gi kano amsu leba maramni kai noibu koigi huji leiba turen si ahambadadi koigi kano da western side valley huji valley si western
margin asolomda turin zelameba adusu north to south ke kenosi ni ada masigi example haibu singda dam gi area dagi na up to sugnu kenogi sida kogi abandoned river channel mas adum sang na layo ada abandoned river channel sing sigi amuk masigi tectonic effect na maram oiraga kenosi da southwestern part se masi uplift tawre southwestern part se uplift tawre poduna maram oiraga sagi from the western foothills la selamba turen se masi north eastward from the move tawre no ji present labor coursing se haiba holocene gi matamda work pa yabagi possible oiba ama indication am leba masigi group ta mu aina napachik sai sigi excavation to mutam desu supporting to this aina aibsigi support to yabagi evidence kar sudum phangye sina sumaina khogi kanosida geomorphological and the leshem lon matang si la matung sida ai ngasi thamjan kadoi si khogi kundaron haitare mai horon mungi kundaron gi matang sida naina zagadoi ni and kundaron sigi naina basida masi archaeology gi mateng na akhoi kundaron si yamna mayek seng na akhoi na khangba ngamagi khudam jangdam mayam am leire masigi kanosida akhoi na kundaron si ahambada akhoi singda leirambagi khudam si akhoi na marang kan pange are for example Chandel district ki Songbu Cape masima akhoi gi ariba nunggi joki matamgi mi sing leirambagi khudam mayam am si pange adu mathangda Kangkui Cape tagi Chandel district ki Songbu Cape se masi Myanmar ka khara nakna laiba adugi kano done mai near to Myanmar ge sida sar phangi ba potsi kari evidence kari oidoino sar aduga ngasagi masigi dagi loba conclusion se kamaina mi se kanai phau chang da leirame na sar hujiki kano sida di hujiki Cape se Songbu Cape se sigi yamna unfortunate amakhakna karino haibu moigi leiba kano sing se tribal sing aduna moina second world war gi matamda moina moigi shelter launu nabuni haidana KFC gi leiba deposit se masi loino clean dok thokre clean dok thokibda maram moiraga magi kano sing si true archaeological evidence se masi khar mangre ado maduna aina magi clean dok thokibani haibasigi example se masi kamain phanggebu KFC gi mamang da gore jam chatleba gore se ne explore to matamda stone tools kayamarum phanghe made mo aina KFC da confirm to yaba kari lei haina amuk thi matam sta koi corner KFC gi corner machi amuk khakta aina digging masam to made da stone artifacts phanghe and stone artifacts se masi phangbanina KFC settlement soidna leirame haibasigi evidence adu clear ware masida phangi se masida phangi si ekoina technologically core tool and a flag tool aina koi kan toi ko core tool lesina nung matum sida magi kano sidagi tongan ba surface dagi flaking toraga semba adugumbagi core tool kawi aduga nung matum duragi maset amuk haidu oga maset duragi amuk semba madugi kano sigandu na flag tool kawi ada sumba core tool and flag tool singse masigi kano singsi Songbu Cape sidagi phanghe and haiba particularly flag tool se amukhse masi Southeast Asia gi kano da Niha Cape adam le Niha Cape ki maduda phangba flag amukhaka masiga comparable oiba character khara le adu sasigi time zone se sa track to buda time zone se masi sagi ice age gi matamda oibagi indication di leire aduga akhona absolute dating ama tawdilbani na exactly akhona age haibududi hujikti ketang kari haini measure oide haina aina logjai kari dombo akhona si hairurga lalakpa yabsu le haba okay sir first round sida sir akhona sir gi aroiba wahangoina laksening baje hojiki Songbu Cape sida phangiba artifacts maruina matamdu sijineramba khulai ni haiba khulai ji nungna saba khulai oidoini aduga sarna panbiri baje masi ISS ki stone S ki mamang the ISS ki loishala pasaru swai da phang
लाइसेंस की लोशलक होय लोशलक पर हाई बस याय दुगा लोरे पदी दते बारक की कनो बारक इन द मिडल ऑफ दैट अदो सर स्वाई जी ngasi degi BC kya muki time zone oibe ya approximately kanonda 20,000 long gi maya oibe ya bagi kano di dum legani ngasi degi chahi 20,000 gi mamang da manipur da khunda leitaram bagi evidence ama khakti sarna songbu kep tagi phange habani masi chapsana carbon dating hojik muk tawdriban maramna masi ki exact date che haibangam da bani masi da natana tongan tongan ba cap sing da tongan ba site sing da manipur gi tampa amusung ching gi site sing da archaeological evidence mayam ama aduga sarna madudagi track down to time zone mayam ama khadarak ba wahang sing da ai laksake mathang se ai sar samuda laksake sir ahamada ekoi mayam na su khangmin na bagi tanja do archaeology gi pioneer mo ida manipur da lakhiba manipur state archaeology gi founder masi buling khatpiramba aduga superintendent fa wo ibiramba misak mo oina aduga in the field of archaeology manipur da pioneer amane haidar mayam ikai khumnariba aduga masa se academician amoina jo DM college of commerce the principal ibirami ba ikoi gi sir kumar se kanano haiba se sir amada sigi wang je sada laksage hoi yam nongai wang ne hana lozari okay oja kumar se akoina mayamna khangda balai de hai batai not only for the state of Manipur but also in the entire country haibatai northeastern region gi sangnai raba archaeologist amani mahaki worksing asi yamna kari haibatare yamna value oiba aduga India gi archaeology gi landscape ta anoba mayona ma pibangam khiba adugumba yamna significant oiba paper mayamasu masigi reference ta site to ba koina thenejai I have now physics for cultural heritage asida maru oina applications of physical tools and techniques haibani experimental technologies mayam asi in the studies of Indian cultural heritage ni with special reference to the northeastern region of the country maru oina adubu India gi cultural heritage si nainarapa matamda tongan ba artifacts mayama akoina local laga masigi literature review ni singba tawjaba matamda oja kumar gi ming si magi paper si akoina thenezaba akogi journal singda larik singda adum itatana thenezai ahan badi akoi anthropology department DM college of science ta oja akoina sakhangjabani adubu oja gi work asi asuki matik kari haibetare contribution leiba archaeology gi lamda yam sanairaba adu manupa amani haibasidi ko na khoina physics for cultural heritage the research se package aba matam da thengnejar pani mage citation mayam aduga footnote ta thengnejar pa mayam se dekhangjabani aduga akhoi oja kumar ga loinana aigi work ta di natre aigi atopa akhoi sapna haidana atopa amagi mage work ta 2019 gi siwai ta covid ka haurakpagi sigi mamang oirapna haijabatai masidai da manipur gi khanopok thangba sarukta leiba akogi laimanai lamkhai dagi changchalaga aina hana so haje giben tumu sing ko pa mafam asidai da hilok sidai da hana manipur ge puwari da akogi before Christ ki matam dagi hauna haijabatai masidai da iron smelting colony ama leirami ado makoina profitably akoi iron si matam du da extract oraga even akogi mapani ning thau singda presentation khodol katli loina kangla gi ning thau singda loipot karami adubu matam gi konglei matung inna mapan lamdagi technology industry chakolakoi matung inna iron si sendong laina profitably mapan dagi import torpa thajalakpa asida lepkhibani haina khona lojabani asmai tawdana sigi akogi iron slags ki matang sideda khona thijinja matamda excavation machama haibani experimental dig amakak chathasi haidana magi guidance ki matung ina wajasi yama halojaragashu he is a young man of 70s and haijabatai chahi humbudragi naha mani haina khona lojai maramdi mahaki spirit mahaki thauna akogi research ta excavation da manipur gi chingya tamya aduga akogi kari hatarangam khai paring masigi akoi beda lerbe even manipur wam da phaw da chatpada chingda man da chatpada chokthaba nai draba mahaki thauna si 2018-19 gi siwai da su adumak akoina thengnejabani mahana camera ama ya lerga akoi kari hatare akogi equipment mayam pairaga excavation je somda tau godabani ani masa maksu involve torga yauraga kholaga thijan humjan bagi yamna active oina participation tawjaba sidaita masimaktenani oja kumar na manipur ge ahan boina state archaeology department se mahaki makhada linkhatlambani aduga mahakna ahan ba founding
Superintendent of Archaeology Manipur su oibirambani mahaki matamdani akoi archaeology na Manipur da yamna khamthena chakhotlameba aduga mayamna sakhang libasi haijabatai kanglagi asigi matangda thijen humjimedigi phangapa mayama aduga Manipur gi akoi rich cultural heritage asibu mapan lamda amadi malemgi miyam da saktak na bohona pada chobu thaudang lokiba dugumba archaeologist amani ngasigi numit sidaida thoram sidaida punna wariwatai sabagi knowledge khara share to jabagi khudong saba phangjaba se agi damta syam ngai jaba man isa yam ngai je sarda muk makhata na lakchani gi wahang sina aikhu ki cultural heritage ama aikhu gi heritage ama natraga aikhu gi puwari ama amuk hanna hangkat na yeng base sigi sida archaeology gi role je sargi mi yeng de kamaina ui masi scientific community na kamaina yeng sir archaeological findings ma'am am puthorokpa sidagi conclusion ma'am am puthorokpa je kamaina sir scientific community ni yeng maro ina physics kombagi lens tagi kamaina yeng bi aduga nakalam rom da Manipur gi context da Manipur gi history je aikoi Sir Kumar na track down torokpa je using archaeology se sargi mi yeng da kamaina yeng bi bagi hoi akoi kanoma akoi gi cultural heritage ama establish tawna na bahona bada maru oina primarily hajagadra basically launari basi akoi oral history asi ahan bada akoi iba gi pabagi reading writing gi sigi technology si letringai matamda folk tales ana hainari pa konung ise kuling ise leriba mayam punamak se akoi gi lisang sitna lai hak tak tagi hauna pari puri hak tak tagi puthang pathang haigadra masi mathang ancestors singna down to the descendants mayam sida mathang sum libirambani masigi sigi chronologically moina liram mayam sida gi akoi na history ama madu sagachabani masigi history se akoi maruina ariba matamda ancient puya singda thenabigani haina khali ningthorol gi wari royal chronicles of Manipur sida da accounts mayam se historical accounts mayam puari gi tawramba thabak thoram mayam se kanana kari tawi kholi haibani singba mayam se mai chau gi ama magi sigi scholar mayam gi adum note tawraga maduguna source of ngasagi akoi gi kari haitare puari gi source ti aduna dum oibani adubu masi akoi oral history da liba se akoi chumde haibani nate adubu masi kadai bhawa authenticate tawu yai natraga scientifically akoi na masi proof tawu yai haiba se akoi na makhata na support tawraga tongan ba activities research ke work na masi support to bam sangi masi ke part ama oina archaeology si next to history haitai archaeology si yamna afava to lamani to make the history authentic oina na bagi damakta aduna handakta su matamhargi mangda mayamna social media da karida thagana rakpada khone ujaba matamda history Manipur ki puari se kadai phobo oire sahi kya sure haibna sing masigi claim tawna rap matamda atu archaeological evidence leibra khotpra history na haiba sena chumbra de puya na haiba du oidabani khotabani haibna sing some section of people adum leidabana te hajariba ko aduna sigi akoi gi puya sing ase authenticate tawna na bagi damakta makoi ase support tawna na bagi damakta akoi tongan ba community mayam gi fil mayam sena research ki findings mayam sena akoi yom kanda masibu yamna achouba akoi resource ama oifam thoi masigi damakta archaeology asi yamna phaba adugumba akoi subject amani asigi mathakta amu hojikti ano technology tholokpani na haijabetai scientific world nasu akoi from where we came, where are we now, and where are we to go aina han so haijagare akoi karam hauraki akoi pari puri kamain tawi akoi hojik kadai da leiri karam mong da leiri aduga akoi na kadai da loigani kamain tongni haibana sing basigi wahang basic question ahum se mastei da mioi bagi curiosity masigi chauthok chaba masigi ikhau langba masi hana putho kanda akoi na mangai re haidana miyam da pen bagi adugum bagi mioi bagi ikhau langba mayam se na yoma kan stei da hojikti Western countries in the Maruina Tonga Ibasi scientific community na Maruina physicists and chemistry gi research scholars sing aduga mathematicians sing my arm sinasu yakshala cultural heritage se akoina established tongna na bagi damakta scientific methods mayama sinare ado akoina tawjaba city akogi Manipur dati pioneer haijagadra ahan bagi akogi tools and techniques khara experiment khara duk season bagi wani samna akogi sahi puthona bagi damta thermoluminescence dating haiba ama aduga optically stimulated luminescence dating OSL technique ama asida natna carbon dating su lei adu carbon dating sa ko stay da yam expensive oiba adu experiment si equipment se phangda bana maram orga ma panda keta thaba natna upai lei ta sigumba limitations mayam su lei jare sinatna characterization tawna na bi dangta jana sai topic riba khangkoi cap tagi phangai ba finds mayam adu ga somda chande lom dagi phangai ba mayam sa ko gi stone age gi matam gi natrer gana ko gi iron age gi matam gi implement tools and implement mayam si akoina science ke lab
ta pusalerga masi characterization to by XRD hai by XRF kai ba X-ray koge fluorescence technique aduga Fourier transform infrared radiations FTIR hai ban simba mineral liberation analyzer hai ba MLA aduga koge scanning electron microscopy asing ba technique mayam hauji thol kare asida sunatana akoi chakhot pa advanced countries sing da akogi kari hata laser beam ga si thaja lerga masigi atomic spectroscopy da yamna high technology sinaraga hana leramba fossil gi material oiraba sunatraga akogi matamamagi stone age gi khangde prehistoric period ki leiriba mayam asi akoina masigi characterize tawraga karamba civilization ama lamda masida hauki makoi du kadai phaw chakhot ki akoina moi gi kudung inba ngami bra ngamdabra haibani singbagi sigi linkage mayam si puthokpa asi hauzik scientific world na yam kana sanctionally masi archaeology amadi scientific research asina jingba punamaksi lamda madugi cultural heritage amadi history bu authenticate tawna bagi damakta achoba adugumba research areas ni haina haijaningi okay thagachari sir yam mamal yam na offer mayam ama marwina ikhogi sir kumar ge findings mayam ama sir kumar ge works mayam si ikhogi supplement to biramba masi support to biramba gi dama ai sadam lakjage sadam lakjning baje ahan ba ikhoina nainagi baje ISS ki sarukta manipur settlement leirabra haibagi question jini masi mamangi episode ta ikoi sarvasana masi magi yamna maruoiba wahanga moina thamla mani ISS ta mi leirabra manipur da mi leirabra human settlement leirabra haibase koi naina bachangena so am da hoji we got the answer from Sir Kumar yam nuai manipur da is ikoi when we are talking about our history for 2000 years when we are talking about our history for 4000 years now manipur gi puar is ikoi na ISS matam na manipur da mi leina bra habigi wahanga mani masi sara pokho bibiri bisi sa loin nang nei na ba nongoi da bani na mathang ki changshal njara akanda stone age ki peres chesa swai da manipur da mi bigi human settlement jin leira ma bra leira ma ga di karam karam evidence sing phangami adu matam du gi mi yoi bising se kamai kamai tawram bagi mo human society se sar gi mi yeng da kamai na jike kano sida direct question se answer tawdri da khaitang akoi se archaeology sina dil tawriba archaeology sina temporal division kayam namna khaido ga dil tawi koli haibasi charakpama mayamgi information oina bi dam tamasi thamma darka leibra na ingon phaujare maramdi kanu archaeology si maru oina ariba potchai sing naina bane ariba si kayam namna liba polo karum ba paradise tawbu yai haibran sing ba sing si ekona tawumatumda archaeologically ekoina hojik tawrisi prehistory haibama proto history haibama aluga history haibama swain tawdana periodization tawraga archaeology ki nainabagi masak singsi ekoina masida hariba periodization asigi gi manung sida karmbabuna prehistory oigane karmbabuna proto history oigane karmbabuna history oigane haibasi archaeology di very clear oiba definition amalai hajariba alo madugi kanodu mayamda khangminna bada kana ga graina ngon phaujai aduna prehistory si kayam kuirabage hana khoina hangnar ko tam sida prehistory si mioi basina animal ancestry dagi hek evolve torpadagi mioi ba oina he evolve torpadagi na kayam kuina chathage bu till the invention of script si puthok tringe ki matam se sigi kano si mausi prehistory way ado masigi kano si yam sangaro perani as compared to proto history ki perasi compared to mutamda ado prehistory have say so another magi yam peculiar oiba character abana sigumba prehistory ki matam sida mioiba lerami natraga leramde mai kari tawi kamai tawi haibagi particular kano sing say huji leiba modern men sing in any form the ningjang bangam bagi wang wada leiba period na prehistory is adigi proto history haibasina amuk kamai torage bu saigi written script leira sorry akoi script puthora ba aduga script puthora ga madu readable writing the form tawdriba develop tawbungam driba adugumba period se masi proto history oyaba aduga proto history city amuk mioiba hojilaiba modern men singsina sumba period amada sumba mioi lerami sumain tormi my culture sumain tormi haiba kaino khara my memory de lay aduna ikoina legends in the form of legends the myths and the folklore
masigi upai degi through da ikoina proto history gi reconstruction to ya ado siga loina na ikoina archaeological findings samu supplement to na bagi masa wen sina re adigi history hairaga na ikoina khangnari si written document la aba sagi proto history the inventory ba script to maduna sagi kano sida readable form da la aga human activities sing se record thamaba matam se then history begins ado sumaina ikoina archaeology si define tone aduga sagi kano sida amu sai yon hangi budo kari all as ekogi ngasagi ekoina ISS ki matang sida sigi khudam kari khudam di phangre aduga ekogi stone age ta muk char lakpa stone age ki early stone age why the ekogi paleolithic age why je si matam sida chu manipur da mi taram bagi khudam phangbra haibadan sa sagi songbu cave se itself songbu cave itself se sagi paleolithic matam oidoi na ba adigi khangkhui cave tagi phangi basidi songbu cave ga khangkhui cave ka ani si khena burale khangkhui cave ki dana khare hena evolve torpa develop torpa ki technology involved torpa the my findings the kai de lo dong chi ba khangkhui cave ki dana mu hena evolve tore ba sir si matang the intervention am the ekoi ordinary people sing da hangning ba question am ko le sa swai da sir na sum archaeological sige finding me am puthorok pa je maroina cave sing je sana panbiri ba ko songbu cave khangde kangkhui cave khangde sak why cave kari gi damak ta surung sing je sir khoina archaeological findings ki damak ta si site je choose to biri no haibadu hoi settlement si cave ta na open air da su settlement to ko alu cave si kano sina khoi naturally form to ne cave ai se human formation na cave ada natural form to wa cave sing si my human shelter so da ya convenient way ada maduna moina naturally available we ba mafum sing si moina use to for their settlement or living adu settlement de ai adre ba living ida mukta moina su ban naturally available we ba mafum sing si use to re aduna bar mor cave sing si first mo koi shelter we not only the cave when rock shelter have a muslei ko koi jam na kanu toraga leading to ba by covering to ba adu open do ba adu wain to ba mafum su dum use to raga bona shelter to raga lai ba gi kanu dum nei ko adu koi hu bhaw da di rock shelter ki kanu sing si malu da gi findings ti u bi lai ti adu cave ki kanu sing si ma lai cave si gi kanu khangkhui cave to phangi si not only makoi na to si nungi khulai da na ta na mo saru da gi so khulai sa re okay saru da gi khulai sa ba si gi kanu sida amuk moina kanu to si yamna technological advance where is kanu bu makoi phi gumbagi bogi dress gumba si stitch to ba yana bagi needle type power bokoi sa ba hore okay adigi amana makoi na sari ba kanu se saru da gi sari sing je saru si karamba saru noi bu makoi na han to ru ba cha ta la pha ru ba du gi cha sing se madu gi maru sing du da moi scenery se adigi amana khangkhui cave si gi advancement si kaya yamna mu la ge bu they know how to use the fire mai sina ba si hai re khangkhui cave ta gi di ano masigi evidence si koina tau matam da koi ut ki deposit le ba thengna re mum to le thengna re masina adum indicate to re ari mo koina 100 animal sing se koi kanugumba koi san gumba adi lamsan gumba adagi saji gumba adagi okumba adagi uche waya bawa makoi gi kano si hunting to gi evidence lai re masi dagi mo koi si not only makoi na sinaba mokoi kano se bone ero sinaba herak pagi kano bawa moi tool technology leiwa tool type mayam sigi ero het ka yaura em moi ni moi chaba se an sigi kano se moi hunting to bagi sida bird ka si koi ero bone ero sinaba herak pagi indicates to go lai re an khangui ke si very advanced way re koi stone age gi kano sida su al aina sai songbu gi duna early paleolithic and manipur context ka ore aluga khangkhui gi kano sida late paleolithic and aina kano tore alu khangkhui gi cave khakta na tala koi gi kano sing sida paleolithic gi matam sida settlement to si songbu and khangkhui sida na tala open year da su mai gi kano si settlement to so for example koi gi sugnu gi mamang gi da singtom mana village am le singtom gi sida su koi gi paleolithic gi
cultural remains sama koina phangya ba sida gi su koina kogi nungi hen x na mai kan to bu over type of hen x na ka do yam advance ore technologically mai kan do su hujigi kan si adigi amana machi da su kogi kan do sing si paleolithic findings le ba machi da gi chopper na mu phangya ba si gi kan do si chopper gi kan si da mu kogi kan da kogi northern india gi kan sing da phangba mai chopper chopping tool complex na ma play ko aduga sugi kan siga yamna comparable oiba not only this Southeast Asia gi da leiba phangba chopper chopping ki tool mayam sing siga hujigi machi do phangbi siga su yamana leiba sumaina kan to re adege mu kan sida koigi bangpo kai then mambi gi area sida mu sagi kan to si khangkhui kep ki deg phangiba kan sing si Pleistocene gi matam sina ba closing phase of the Pleistocene na ba and closing phase of the Pleistocene se masi yam ingba matam na very extremely cold alna mioi ba si ti sai moi khangkhui gi mi sing si mai sina ba haire mai si ba haire na ai ba do protection to ngam ngane ba not only living in the cave to live with the natara ado animals sing they live on hunting the animals aduna animals sing di ing madu control to bungam dadna khang bungam dadna mokoi lower altitude ta ai ba khang ni mo migrate to kre ada moi gi food ki problem si la abnina they follow the migration of the animals aduna mo si lower altitude of the mo si sakhi ba se mo sum su follow to la aduna so the question of the sada hangjening is ngasaki kangkhui kep ta phangiba kangkhui kep ta sir I siri milestone discovery ma le sir I aduki matik yamna cultural gi influence lo we aba pon mem thoglakre masi da phangji di yam kre ba not just artifacts na ta ba put me amu su phangale ba siga symptom sugnu da phangi siga ani siga similarities any affinities kai kai legi sir hujigi kangkhui gi kano siga hujigi symptom songbu ga ni sigi kano si songbu ga ani sigi affinity ego magi tool technology da scenery ba kano se magi core tool and flag tool ani mo phangba aduga khangkhui da na mo blade tool lai zong yaw re okay sagi kano se aduda more advanced ore imna ba blade tool gi mathak ta mo bow and arrow scene na ba gi technology si mo da develop taw re okay sa sigi time frame am da sa habi si kangkhui kep ki aduga kangkhui kep ki symptom gi de kano de sarong na sai 20000 long gi ba ya control re aduga kangkhui gi da we do related that before 1000 BC aduga gi kano la ka doi na 10000 intervention mazam to jage now we are talking about the history of 20,000 years old Manipur gi chahi lising kun helaba puari amagi wari ni khoi ngasi sari se ma'am please pay attention ngasi gi moment se yamna mamal laiba Manipur gi puari ni ne gi tangkak amani and again masak naiva renowned archaeologist eko 𝗔𝗥𝗖𝗛𝗙𝗢𝗟 ga hakting na wari sana gi moment amani haiba moment gi khudong cha bazida ngasi miyam da yam mamal yam laba sana da gi lupa da gi hen mamal yam laba Manipur gi puari nei na gi diamond da gi hen mamal yam laba posak miyam da uchage da posak se ekoi sar kumar da explain to hanjage chahi okay lising kun gi okay not now ai horen akon ba da sar gi aya ba logjage sir makhata biyo sir nasagi kangkhui amadi symptom gi mathang gi discovery sing se aina kangkhui gi kano sida koi ics gi last phase gi adwaida kan torop sidi gi yamna ingman amar moidna moisi animal sing si laibu kam da lower altitude kumdarak bedagi moising yu follow torokna mang poketa mambi yore mang poketa mambi da su sagi kangkhui gi dagi phangba aduga haipet manaba nung ngi saba khulai khar phangyo aduna amu sagi aina kano sing si gi periphery gi valley gi periphery area surrounding gi kano sing sida moisi la sima madunu chung tai then again machi sisu valley gi southernmost periphery da never si na tai si sagi valley gi periphery de su paleolithic ki matam sida old stone age gi matam sida nungi juki ari ba nungi juki matam sida say periphery of the valley sida su mi settlement si la kwa hore ai si mong ta in jina aikoi Manipur gi puari nei na ba matam da Manipur gi tampak ki saruk sing je ising gi saruk sing oi na haiba se swai da hojiki
ꯄꯦꯂꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯄꯦꯔꯤꯌꯗꯁꯤꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯤꯡꯒ ꯇꯝꯒ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯇꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯃꯨꯛ ꯐꯪꯕꯁꯤꯗ ꯁꯔ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯇꯝꯄꯥꯛꯁꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯦ 23-25,000 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯦꯛ ꯑꯦꯟ ꯄꯨꯜ ꯂꯥꯏꯛ environment amada akhoi si leiramme haibsi kan ai sai thamjagre ade madugi ki amu indication si karina phangge bu sai gi pity clay deposit ama throughout the valley sigi kano sida magi pity clay deposit am lay from right from say kangpukpi gi area sapabena so gi kano dagi na up to sugnu wagi kano sida makha gi kano sida pity clay deposit am lay adu pity clay deposit si amu ma si leading to towards the south inclined to some 45 meters from the difference source region ga south ki kanu siga masina sagi water level di horizon always adubu ma varies in 45 meters canada is kari no sagi tectonic movement gi kari gi kanu la ko se maduna si gi kanu si thola ina ba adu river course mayam la ibam to ba adigi amana valley gi proper sida ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯖꯟꯖꯔꯒꯦ ꯚꯦꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ before that I should say one more thing ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯋꯤꯅꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯦꯂꯣꯂꯤꯊꯤꯛꯀꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗ ꯍꯣꯋꯤꯅꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁꯦꯝꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯋꯤꯅꯦꯟꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄꯦꯂꯣꯂꯤꯊꯤꯛꯀꯤꯒ ꯍꯣꯋꯤꯅꯦꯟꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯜꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯦꯕꯨ ꯍꯣꯋꯤꯅꯦꯟ ꯇꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯄꯦꯕꯜꯗꯒꯤ ꯁꯥꯏꯌꯦꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯦ ꯗꯦ ꯃꯦꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯄꯦꯕꯜꯁ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯥꯔꯂꯤꯌꯔ ꯀꯩꯅꯣꯗꯅ मोगी पेबल तक सेमी अदु कोर एंड फ्लैग टूल्स अदु सेमी अदुगी कनो सिंग अदे टेक्नोलॉजिकली मासिंगसी खरा करी हानी क्रूड ओइबा गी मो खरा सिने होबिनेन गी कनो सिंग सिदि अनु मसीगी कनो से इन आहामबदा मागी टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन ने ना इन आहामबा रिपोर्टिंग तो बदि यावि बट it is not a technological degradation but more advancement technology indication amakha laeba kanubu khoigi kanosing sina sinaiba raw material se sinaiba raw material sida karamba technology sinaragadi hena suitable oigani sinabada perfectly sinaba yagadege haibagi technological know how ji mohoi achieve to hore okay so ordinary viewers मैम से किधर मत सर सर होविनेन की से माई टाइम फ्रेम से कदाई वाइड लेने से होविनेन सिना कोई क्या से जियोलॉजिकल एज दा कोई ना लागू तब सिदा प्लेस्टोसिन पीरियड सिना पेलोलिथिक लेरे प्लेस्टोसिन की मथंग दा कोई होलोसिन है ना जियोलॉजिकल एज अब लाए होलोसिन है बिसिकी मतम सिदा होलोसिन सी प्लेस्टोसिन सी जनरली कोई ना लौनरी सी 10,000 BC स्वाइदा प्लेस्टोसिन लोइरे अदुगी मतुंगदा खोगी होलोसिन हौरे एंड होलोसिन की पेरेटा नेबा खोगी कनोसिदा खोगी होविनेन लाकदोजे अदुबु सगी जस्ट आफ्टर 10,000 कनोसिदगी मणिपुर होविनेन फगा राइट दिनते आफ्टर ने अदगी कनोसिदा नोपोकितमा मिदा इन तौ उरगा एक्सकेवेशन तौ मतमदा लेयर अनि फंगे कल्चरल लेयर अनि अमना मखादना होविनेन की कल्चरल लेयर से लगे अदुई मथक्तना अमुक चफूगी 60 प्लस माइनस 120 इयर्स BPA ने लेबे हुजिगी कोर्डेड वायर की फेज अदु अबोदी 5,000 लोंगी ममा मतमदुदा कोर्डेड वायर से लेरे कोर्डेड वायर की मखादा होविनेन से लापनिना it should be before 5,000 होविनेन की लाकतो से before 5,000 लोंगी के दोसी लाकतो अदुना sometime in the middle of the Holocene की middle की part का उसी की होविनेन से develop तो कोई ना अरे होविनेन से मतम सिदा दी अमुक बागी याम interesting हुए बा मना मोइसी आयाम बना मोइ की livelihood से की gathering दा base तो बा अदुकुम्बा livelihood हुए रे है होविनेन की कनो सिंगस्ता अदुआ vegetables base
ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯈꯔ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗ ꯍꯣꯕꯤꯅꯦꯟ ꯇꯨꯜꯁ ꯃꯥꯅ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯇꯨꯜ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯅ ꯄꯦꯕꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦꯅꯦ ꯄꯦꯕꯜꯁꯤꯡ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯒꯦꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯦꯕ ꯀ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯀ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯕꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊꯝꯃꯒ ꯁꯨꯒꯥꯏꯔꯦꯕ ꯁꯨꯒꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯦꯕꯜꯁꯤꯗ ꯃꯦꯅꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯄꯦꯕꯜꯁ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯕꯜ ꯕꯦꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯁꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯁꯥꯔ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯔꯗꯩ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯔꯗꯩ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯔꯠꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯥꯔ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯑꯦꯖꯀꯤ ꯄꯦꯔꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯈꯤꯒꯦꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯀꯩꯊꯦꯜꯃꯥꯟꯕꯤꯒꯤꯗ ꯐꯪꯕ ꯍꯣꯕꯤꯅꯦꯟꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯍꯣꯕꯤꯅꯦꯟꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯔꯣꯟ ꯀꯦꯞꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯣ ꯃꯥꯏ ꯒꯣꯗ ꯊꯥꯔꯣꯟ ꯀꯦꯞꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯨꯜ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯈꯠꯂꯛꯏꯁꯤ ꯃꯥ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯄꯦꯕꯜꯗꯒꯤ ꯁꯥꯏ ꯄꯦꯕꯜꯗꯒꯤ ꯁꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯁꯦ ꯇꯨꯜꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯁꯦ ꯇꯛꯑꯒ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯁꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯨꯗꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯒ ꯒ꯭ꯔꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯅꯤꯇꯤꯁꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯔꯣꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯅꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯃꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯅꯣꯃꯦꯅꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯔꯅ ꯐꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯗ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯗꯩ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯏꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯏꯚꯣꯜ ꯁꯝꯋꯦꯌꯔ ꯑꯦꯜꯁ ꯗꯦꯟ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯊꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤꯕꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯁꯤꯌꯥ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯃꯥꯂꯦꯁꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯍꯣꯕꯤꯅꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯑꯦꯖꯀꯤ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯀꯜꯆꯔꯦल ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯍꯣꯕꯤꯅꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯐꯣꯁꯤꯜꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯪꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗ ꯐꯣꯁꯤꯜꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯣꯂꯣꯃꯦꯂꯥꯅꯥꯏꯁꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯈꯥ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯑꯒꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯕꯤꯅꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯤꯌꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯑꯦꯖ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯝꯇꯒ ꯍꯪꯖꯍꯧꯒꯦ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯟꯕꯩꯅꯤꯀꯣ ꯁꯥꯔ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯐꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯥꯔ ꯁꯃꯨꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯁꯥꯔꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯗꯤꯁꯀቨꯔ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯁꯥꯔꯅ ꯗꯤꯁꯀቨꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯍꯦꯕꯤꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯥꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯦꯟꯁꯦꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯔꯥ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯁꯥꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯂꯤꯊꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤꯃꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯝꯃꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯁꯥꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯕꯤꯅꯦꯟꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯣꯃꯦꯂꯥꯅꯣꯁꯣꯏꯗꯀꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯥꯂꯦꯁꯤꯌꯥꯔꯣꯝꯗ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯔꯣꯟꯒꯤꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯍꯣꯕꯤꯅꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯊꯝꯃꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯤꯌꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯁꯤꯗ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯍꯧꯔꯦꯕ ꯅꯤꯌꯣꯂꯤꯊꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯅꯥꯄꯆꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯡꯉꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯁꯨꯒꯅꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯀꯤ ꯁꯤꯗ ꯋꯥꯡꯉꯨꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯅꯥꯄꯆꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯤ
𝗩𝗶𝗃ꯁꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯆꯤꯡꯗꯨꯝ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ 1981ꯗ ꯑꯦꯛꯁꯀꯦꯚꯦꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯁ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯅ ꯁꯥꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯛꯑꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯥꯏ ꯋꯤꯜ ꯇꯦꯜ ꯌꯨ ꯅꯥꯎ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯤꯑꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯦꯂꯣꯂꯤꯊꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯝꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯋꯤꯅꯦꯟꯗꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯈꯔ ꯒ꯭ꯔꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯁꯤꯗ ꯇꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯁꯤ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯤꯑꯣꯂꯤꯊꯤꯛꯇꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁ ꯇꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯤꯑꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯁꯦꯝꯃꯝꯕ ꯇꯨꯜ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯖ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯔꯝꯗꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯑꯣꯂꯤꯊꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯄꯖꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯆꯐꯨꯒꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯅꯥꯄꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯗ ꯆꯐꯨꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯣꯠ ꯋꯥꯌꯔꯅ ꯆꯐꯨ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤꯗ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯃꯈꯣꯡ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯣꯠ ꯋꯥꯌꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯐꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯥꯔꯦꯕ ꯆꯐꯨꯁꯤ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯣꯏꯁꯤ ꯄꯥꯔꯃꯅꯦꯟ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯄꯦꯂꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯍꯣꯋꯤꯅꯦꯟꯗꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯍꯦꯕꯤꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯄꯦꯇꯔꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯑꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯄꯥꯔꯃꯅꯦꯟ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯄꯣꯇꯔꯤ ꯐꯪꯉꯛꯏꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯦꯒꯦꯟ ꯀꯨꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯂꯤꯌꯔ ꯐꯦꯖꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯃꯩꯁꯦ ꯑꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯡꯈꯨꯏ ꯀꯦꯞꯇ ꯃꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯊꯣꯡꯕꯗꯤ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯤꯑꯕ perhaps they have eat it by roasting ꯃꯩꯗ ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯀꯨꯀꯤꯡꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯅꯤꯑꯣꯂꯤꯊꯤꯛꯇꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯀꯨꯀꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯣꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯩꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯊꯦꯛꯄ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯩꯁꯨꯠ ꯀꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯤꯑꯣꯂꯤꯊꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗꯨꯅ ꯊꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯑꯣꯂꯤꯊꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯤꯑꯣꯂꯤꯊꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯗꯦꯇꯤꯡ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯈꯔ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯇꯤꯡ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PRL ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯍꯃꯗꯕꯥꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯗꯦꯇꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯔꯦ ꯗꯦꯇꯤꯡ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯠ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯤ 1450 BC ꯑꯅ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯕ 450 BC 1450 BC ꯑꯅ ꯄꯤꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯁꯦ ꯏꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ 2000 BCꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦꯕ It's a big discovery for the viewers of Northeast Window and especially for the viewers of Northeast Dialogue. I Sir Kumarna Hosi Haibirivazi excavation toro matungda archaeological evidence aduna dating toro matungda laboratory the dating toro matungda fangivazi 1450 BC da Manipur ki tampak ta human settlement lei re habani masidagi chawrakna inference lobase Manipur da chahi lishing ani before Christ ta Manipur human settle adwai around the lay have sir sir mark say tanzam dang lozaraga sir samudang to laksage sir ngasai dege khoi sir na living revelation mayam se koi ki sir ki archaeological findings mayam excavation to khibagi dating to robagi masida fangiba artifacts mayam materials mayam ma sida lakhiba hard work aduga sir matam du da fangiba artifacts mayam sidagi aikoina conclusive oina conclusion oina lorok pa yaba matam du ki culture je sang sai kamaina sana yeng bi sagi yeng dagi Hoi, sagi akoi scientific community na haizabatai kano sing shidai da uzaki finding archaeological findings mayam si masida supplement khara tawrerga madu khara hena authenticate tawba adu asida sunatana masina muka khoi cultural heritage amadi lamdam dugi chronicles ta maroina history da akoina support tawjaba aduni ado ozagi wari si tajarab matungda ozaga khoi ga punna amuk khoi Tumuzingi asidai dagi panglakpa
iron slags ki amadi pottery pottersinggi dating gi chronology desu akuni yengja matamda first layer da ina hana su haije gi baduni ahan ba layer si khwaidagi ikon kon ba mathak ithang thang ba layer da phangba asi 1680 haije batai haibadi ningthau khuyoi tompok aduga ura konthoba haibani singbasi Manipur ahan maning thoni hainariba nongdaren pakhang bagi makha tarakpada lapang atani ada siwai bhawa mathak ithang thang ba slaki contents data akona dating tawjabada phangjabani aduga pottery da so mangare mata asigi he makha da leiba haibadi adu de kitang ngankhatpa matamgi haibasida phangjakhiba adu chaurangna 70 80 aduwai gini adu gi makha thangba mathang layer by layer akona experimenta de phangjabagi matung ina BC da akogi 200 BC aduga 400 BC asmaina mathaklomda mathamda phangibani adugi makha tabadadi akoi charcoal khara thengnejai aduga akogi virgin soil haijabatai matamduda mafam asida iron smelting gi thabak asi hauki haibasi hojiki matamsidagi charana 200 BC haijabatai matata before Christ CY dagi haurerga sum chatharak paduna akogi thenglabada ining thau ura konthoba amadi madugi makha tarakpada ngasai khuyoi tompok ngasai sample ani dagi phangjabani tongan ba desi aduna si bauji chathai habani ado simai tawdana akogi ozana puthokpi kriba sagi akogi all stone age gi haijabatai sai sida phang pv implement si masimak city tasembagi de dating dati akoina dating da pangthok chariba city maruena silicate haigadra quartz ana hainari basini komasi silicate ana zuma ana zum khanare mas da yawba quartz sample sing si gi matengna akoina laboratory da tawrerga dating tawjabani aduga atopa dating method ta carbon dating ga tawba sina human gi bones kumba singba ugi wagi carbon yawba sing haijabatai smai tawbani aduna khudong chataba mayamasu akogi experimental techniques sing sinabada akoina thengnajabani adu napachiki maphamdagi phangiba akogi finds sing city yam significant oiba remarkable oiba Manipur gi history da amade cultural heritage da tasena contribute to yaba achoba mega finding amani haina akoina su adum lojai makhata na akogi physics ki community na aduga science ki community na ozagi finding sing si hena authenticate tonanaba amadi support tonanaba gi damakta supplement tonanaba gi damakta thijan basi darkar oiri haibase gi site gi thamjani nai sar da muk lak jage sar na du makha chathabiro sar gi appropriate oiba mong da do ngai neolithic period amadi sai yogre adu matam si the neolithic period yes neolithic ki kano si ahamda kaina wangu da kano tawre napachik sil leire napachik si gi kano si da mosi adum around 2000 BC 1450 BC kano dagi mokhoisi adum continue tawra leibra have question si lang matam si da mo continue tawdre they abandoned the site the abandoned tawgi maram si aigi assessment da findings ki matung ina yang matam da magi stratigraphical sequence masi layer tare pan kano ne tawra phangi se madugi kano sing ki first 1 2 3 se 1 2 3 si ki makha si dane ayamban sagi neolithic ki kano sing si pot sai phangi sing se ado masigi kano sing sina sagi lake deposit or sedimentary clay na dominate over the kano ne ba adugi mathak sina silty and sandy soil ne ba mathaki lai se amda sandy soil lere mathakta silty soil ong lai ba and sandy soil and silty soil lai se masi river deposit soil ne ba aduna sagi present Impal river hojik sili se masi neolithic ki kalnosi settlement si leiro matung sida turen si ship tor padagi ensa agi do southwestern Canada se tectonic effect amal like padagi bosi uplift tor padagi turen gi course ship tor pagi oithokpa yaba lei hena ina thamjagi do adu madugi kanoduna mukoi maram moidna they were frightened adagi moi sai chi avadan tor moi ship tor pasida kado togebu they move northward alno masigi kano sidamu sai tumu singi kano sigi manakta lai manayana kakching sigi kano sida lai manayana lokunam lewa lai manayagi lokun sida mokoi si settlement tawagi indication kharamu neolithic culture gi sai same cultural character oido ne tripod where se sigi kano sing si amu sai lai manayagi sida
ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯃꯅꯥꯏꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯄꯆꯤꯛꯇ ꯐꯪꯉꯤꯕꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯨꯜꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯗꯔꯁ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯂꯤ ꯂꯤꯇꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯂꯥꯏꯃꯅꯥꯏꯒꯤꯗ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯃꯅꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯐꯤꯜꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯃꯝ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯑꯦꯛꯁꯀꯦꯕꯦꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯨꯅꯥꯟ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯌꯦꯡ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ southern part of the valley da hana Neolithic matamda settlement tawre adagi they move northward haibase masi archaeological finding ki matungina akoina farm oiba statement amoine ena lowu ya ena thamje okay sir yam nuaije wahang khara sar na khara tentak tentak nu khunbiro matamju yam leisalaktre ado sar ge ayaba lojara kitang sangtokse ge sir aikoge sir aikoina khangjening baje maroina ngasa ina hangjigi bu question do matamsi da ngasangi neolithic period poiro adagi then paleolithic period poiro masida lerami ba mioi ba singsiga hojik leiriba aikogi manipur gi community mayam siga any relation leibra haibagi question si sigi kano sida ai yamna kan to godoni koi hojik leiriba kano se stone age gi matam da leiriba mioi singse masi definite oiba concrete oiba example pu hire gadi ngamaroeba maramdi kariginobu ngasi bhawba manipur gi archaeological findings singsida fossil of the fangdriba human fossil I mean human fossil am fangdriba human fossil fangdabanina karamba miyoi oiramgani haibase masi yam concrete oiba site obada khatang difficult oiba adubu aikoi cultural material aise masi is one of the very important indication never human kano sing sigi indicate to ya bagi kano amakang never and sai takta hang hai re koi hobinen gi kano da Southeast Asia gi da Australomelanoid hai bagi physical human kano do asom du phangi haina adu abodi koi sidasu phangi po sing gi ka chap mana bagi character du laibani na why not koi gi Manipur gi sidasu hobinen gi kano sida Australomelanoid sing si oiru do maram leite sigi kano se oiram gane okay adagi amu neolithic ki kano sida koi gi kano da aina sai thamgi ba na pasiki maruena se tripod where si koi gi yalan ba discover hai sira yalan ba sin ba se saina gi neolithic culture ne ado asom dadi koi gi ayamana moi kano sing si khangkhui caves ki jesu aina sai thamjagre ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯠ ꯆꯣꯀꯣꯆꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯗ ꯂꯦꯠ ꯆꯣꯀꯣꯆꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯊꯦꯀꯦꯟꯊ꯭ꯔꯣꯄꯁ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯐꯣꯁꯤꯜ ꯃꯦꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯊꯦꯀꯦꯟꯊ꯭ꯔꯣꯄꯁ ꯍꯥꯏ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯧꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯝ ꯁꯥꯎꯗꯔꯟ ꯃꯣꯡꯒꯣꯂꯣꯏꯗꯀꯤ ꯏꯂꯤꯃꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯏꯅ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁ ꯑꯥꯔꯀꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕ then why not then in our case also sigumbagi element khara leiramba yabagi kenosi laye adigi southern mongoloid ki amuk lakpa matam sida southern mongoloid sina kamain togebu sagi australoid ki group siga mongoloid northern mongoloid ki element se ani si crossbreed toraga orekpa yabagi kare hani breed to mokoi ani si crossbreed tor pa ya ko keno do sada nong da do madu southern mongoloid ena magi kenosi koida haina bar lay adu sai akoina tripod where si aina su sai thamre china gi keno dana yala na sidare ena akoi si tripod where fage then why not then akoi keno sing se adi atopa bana linguistically yamna aphawba linguist ne 𝗔𝗥𝗖𝗛𝗛𝗢𝗔𝗔 mana magi linguistic point of view the study to batamda man hairesi western a group of western koi branch of Tibeto-Burman group ama northeast India da Salaga Neolithic introduced the we had a man. Adu body Quigi Manipur da Leiba Kanosingsi say Australoid key group and the Neolithic Sagi Kanosingsi Mongoloid key group asi Stone Age Matamda 2 groups of people equated learn by Yabagi possible over to indicator. Then again crossbreed to Wagi then I will tell again. Another then I take community get a site of zero, Maitei particularly. Maitei community da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯩꯇꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯣꯏꯗ ꯑꯦꯟड ꯃꯪꯒꯣꯂꯣꯏꯗ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯕ꯭ꯔꯤꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯣꯏꯗꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩ ꯐꯦꯁꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯅꯦꯊꯁ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯈꯥꯡ ꯇꯦꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯈꯥꯡꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯦꯁꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯅꯦꯊꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯏ ꯑꯗ ꯐꯦꯁꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯅꯦꯊꯁꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯜꯕꯤयोꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯅꯦꯊꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯆꯤꯟꯕꯥꯟꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯑꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯁꯦꯜꯐ alveolar prognathus level kadam project tawse singi sarukse masi mongoloid character nateba adubu aigi mid ki keno sida epicadic fold ena si clearly mongoloid ki character na epicadic fold ase ai si epicadic fold su layo then again here ki keno se sida da coarse and straight ase masi mongoloid ki character na adi aikoi ki marakta maru khoiba lu khoiba mi si population se do layo masi mongoloid ki character nateba asai australoid ki character na aduna hujik leiriba physical character si yenguraga aikoi gi keno sida crossbreed of the australoid and the mongoloid sigi oiramba yabagi possible oibadu indicate tawi haise masi masoi thamjaningi adigi another very interesting oiba amakhakna maitei gi keno da koi gi sum aina study kare hani sum tour satpa mom to ba mai not only archaeology anthropological study kero om to mutam sida manipur gi oina context la mutam sida yosabi sina base masi tribal of the sina bude yosabi khambire ko tripod kano se aduga cooking kano se aduga koi maitai di sina yosabi se and if we consider tripod sagi makhung hom panba neolithic tripod to madu yosabi si prototype ne ko ne lawrba aduga amuk asagi Tibeto-Burman language speaker group ama China adagi migrate tawgi haibagi kaino dum su supplement loksilaba adobodi maitai si neolithic matam dagi Manipur da settlement tawre si clear oiba evidence oiba yabra haibasi mai thamjani. It's a big hypothesis. aduga masigi evidence ma amasu lei ngasi ekhoi sar kumana reveal tori baje ekhoi gi north window gi study oda maitai ji kayamu yamna liba community im oige aduga maitai ji karamba community no karamba race ki manung change habagi wahang sini number 1 maitai ji neolithic period not less than 10,000 years I swear sir 2000 years not less than 2000 years before Christ the equigi evolved or kiba habitat tongan ba crossbreed ki wafam so sana project or moroina mongoloid amadi australoid ani sigi crossbreed or kan madugi character sing cheli maiti da haibani aduga masugum ba community maiti as a community manipur one of the major community in manipur weriba maiti si manipur da chahi listing ani before Christ the leiram me habasi madi amasung leiram ba yabagi oithok pasi yam wangna lei habaduni madugi evidence ma ama lei habadi made sana panbire ai aroi boina aikhogi sarsamuda adu amuka sada mo halaga ai lotion jage ngasai gi sa neolithic period amade paleolithic period adu madamdu fangiba artifacts ma ama nei na ba madugi inference ma ama lora kanda aikoina ngasi evidence oina madu kari kari leire habagi se amuka aikoina project over then makadana kari kari oiramba yabagi habagi wafam ma amsu sana pali aikoi ngasi gi punga makaki discussion sida loinamakti fangoi adu manipur da iron season rambagi wafam amakak ikoi lakhibase madu sidasu sargi paper amusu yaure aduga sar kumbar gi works mayam amusu masida leire ai sar kumar da aroi bina muk lakchege marak sida sarda lakchening baje sir iron manipur da phangibagi period chi 1045 before Christ ki period chi no 1000 nate 145 before Christ ki period chi ni swai da 145 before Christ da koi ki iron season rambasina matam du ki society se kamaina sarna sketch to bibage aduga matam se iron season rambagi mawong se kamaina lei habadu kitang habetang highlight to biram hoi masi akhoina tawjari basidi akoi oja kumar na tawriba mayam asigi manung dagi kharadam part kharadam package bani hajari bako adubu oja kumar gi work sideda akhoina
supplement khara tawjariba contribute khitang tawjaribasi mahaki findings ta leiriba hojiki takpikriba mayam asiga yenaba matamda tumusingda iron smelting colony ama kachingi siwaida leiramba asi before Christ ta hojik panbiriba sahi chani gi matam haijabatai siwaida gi haurerga sum chatharakpaduna late akoigi 1680 CY dagi lepki ba haina akoina phangjabani ko adumakpu kaching de adum chatharerga eningthau churajan maharaj gi asi phaugi matam se da wide range of akoi kari haitare years se tormani adu konthangda yorchi mapan dagi pusanbagi minsi lab matungda communication chakolapa matungda sendong leitre natra kanadre haina adumang lepki bani haina akoina hypothetically adum assume tawjabani ko adu masi atopa akoigi researchers singi findings khara mo akoina reference lawja matamda Bob Hassan haiba Australian archaeologist sina thangnaba Myanmar gi Bagan district state da mana mayama furnace mayama hojiki tumusingda leramba adugumbagi iron slags ngaktana thallaba chingdong macha mayama Myanmar da su lei haijariba ko Myanmar city hojiksu ko yopi phangde hainari bani iron gi technology si yam backward oina lei bani haijariba ko except moida phangba ko gi primitive technology haijagadra sagi traditionally tawbasi yamna thengaba phawbada tum chatharame haibasi Bob Hassan gi findings dagi phangmani magi matung inadi 500 BC gi matam sidagi iron gi technology ase Myanmar da so dum phajana seasonare habide iron technology means kamai tawraga ore dagi iron ore haidi mineral leiriba ko gi soil sidagi kamai tawraga traditional style da yod asi sungdokpage yod chi puthokpage haibasi gi ko gi technology se smelting gi se masi Myanmar da 500 BC da adum tawrame aduna iron haibasi one of the oldest civilization ni Malem go ini yamma matamda iron asina khwaidagi liraba industry amadi civilization gi madugi technology hana longnari bani atu makha tarakpada te lakchabagi wani ado iron asi stone age gi hek mathang de iron asi yamna equipment da aduga tools and the techniques mayams da loina koge thang ta gi kari gi martial arts gi da sinna bani na darkar lai bani na masi ladies na takpati Manipur gi civilization ase chawkhatpa ase ngasi ngarang dagi natre masi before Christ ta ojana hojik panbigriba akoge neolithic period ki matam dagi haina haijarabasu iron ki technology ase around 200 BC ki siwai dagi de Manipur da yamna phajana adum profitably or effectively masti da extraction tawkhre masigi traditional art and culture ase akoi flourish tawkhre masigi da mata akoi chawthok chaningai oi haibase akoi gi research ki matek asina oja kumar gi chawkhraba archaeological finds de da kaitan contribute tawjabani masi haina haijaning bane thagachari ai sarbo ai sar kumar dam laksege sir ngasagi Manipur da iron matamdu discover tawba ati manung iron smelting tawrambagi puari ma leirakpa aduga ngasi Manipur ri khunai da maroina maitai ki clan sip mayam sigi manung da thangjam ko sagai yamaka exist tor ngasi phawbada leiba masi yot ke kayam yam mari leibna bono aduga Manipur gi puari da yot ki rules kamai lei hi aduga sari findings sing gi matang kitang thambiramus yike kano sidadi iron si akona kano wena traditionally kona thajenaram si kamlang ba sina is the first person who introduced the iron technology and koi traditionally koi leiriba folk story dagi leiri sing se duni alo masigi kamlang ba se kayam lirage hai si lang matam da kamlang ba si di ngongda lairin pakhang ba hoi ga moi si contemporary hoi ba kano ne sagung kangji chanabagi khopagi mayam am lei ba aduna masigi kano si dadi traditionally leiba kano si dadi koi 4th century AD gi swai de gi da leiba dona tawreba adu tumu singi kano si findings se sigi matung ilagadi 1st century gi bamang de gi ekoi sida iron technology leirapagi indication si adum leirab iron si ekoi Manipur da koi metal age si generally leiri si stone age gi matung metal age lagpa si koi copper age and then iron age and all like that. Adu ihalan ba metal si na base pasidi copper na. Copper age and the mai can see distinctly can to de karidobu copper si tulu na si na ba ba metal na tel may have so boy bu kanoni na. Maduna copper ga tin ga ani si
mix tawrog matung da neba bronze nong laise ana bronze na achili mu kalle sin aba khulai sabata sin aba khotpa ya ba gi kano si lei reba ana bronze nong la ka do na ado manipur context ta bronze is later bra later device still is a question and hui bawda bronze is gi indicate to ya ba finding some power laitri ba ano hujigi kano si da lei si ekoi manipur da phangi ba huji bawgi kano si da di iron and bronze ani si loino punna phangbagi kano amane ba indication amane ba huji lei si iron amadi bronze di punna phangbagi indication amadi manipur da lei ngasi gi ekoi sarkoma ga unabagi khudong cha ba si lor kan da ekoi na amuk phawba tadri ba aduga ekoi na phawbu su thengladri ba adubo sarkumar gi findings mayam ama sarkumar gi works mayam do paro kanda ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯈꯤꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯍꯪꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ intervene to hiyo da magi sidai da supplement cham dang to da 500 BC da Samon Valley haibasini Myanmar gi mogi state to was aduga 1500 BC ki CY da bronze appeared in Myanmar and neighboring countries around 1500 BC haina other haiberina contemporary adum bronze so aina context Manipur context da in thamjari se Manipur context di bronze age and iron age is separately huji phawa leyena khangdri aduna Myanmar ga naknabanina adwagi oi naknaba dugi kano budi naknaraga oiba yai oidusu yai aduna concrete oiba evidence huji phaw phangdri ai ai se okay sir irony matang dai khoina wari ama khak sum tajabada sa matam dugi khamlang bagi matam swagi perachi oidoira asagi manipur gi ningthauna Japan gi emperor da matam dugi ningthaudu da aikhogi iron na saba thang ama khundol tumgi ga haibagi wari se si sir gi archaeological findings ki through da kamaina yengbi si gi wari se huji laiba kano do present to ke ba thang se masi karamba mong no karamba type no haibasi kano si huji phawa reference and record ama phawa later vanina we cannot make any comment. Okay sir. Last but not the least question hai tare sada hangjani is sa makhata na excavation to ba aduga makhata na archaeological discovery to bagi masigi research to bagi tangai fadabasi manipur gi puari nei na bada kadai phol lei habase tungi miro gi dabak miyam da motivate to we boina inspire to we boina bada wahi kitang thambira masa huji ekoina puya da leiba record ekoina folklore da leiba record sigi matungina yeng matamda koi huji thajanari si kanna huji leiba maitei marakta leiru si awang kobu asupa laimanai khunda an ba haiban awang kobu asupa laimanai khunda an ba si torsi manipur si yalan ba settlement si kobu ni asidagi not only manipur dadantana mafam khuding mukta santu e haibagi belief naiba leise how far it is true. It is to be confirmed with the archaeological evidences. Archaeology khaktana sigum bagi folk story dagi myths ki mayam sing se masi archaeology only can prove it or disregard it. And archaeology is the only evidence for that. Only means for supporting or discarding the statement. Aduna masi kuna sigi thangjingju ekoi mi lerambagi thangjingi lerambagi kano adum hairi and then Kaubugi can also meal and begin to then why not we excavate the sites? Okay. Big question. And Masi I query in a Kalakpa, why not we excavate the Kaubu? She cannot say. And Masi cannot say, I put this suggestion to archaeology office also. Okay. And Masi Togudabani has said, I Mifung Kutimukta Masi Santo in. Okay. We have to prove it or we have to confirm that statement. Exactly. The evidence of the reporter history can only to okay. Evidence yaudana equina puari emas sagat pe yaroi aduga manipugi puari gi
element mayam historical element mayam akhoi folklore sing da yauriba akhoi chronicles sing da leiriba amasung akhoi puya sing da leiriba mayam se natragana akhoi oral tradition da leiriba mayam sing se chummi amasung lali habase archaeological evidence khakta proof tawgadobani madam maduna state archaeology na tana tungda horiba mirol na so ngasi leiriba mirol na so archaeology ki field da manipur gi puari nainaba amasung yengba ki tangai fadaba leiri akhoi miyoiba amoina ai community sida pokpagi iramdam manipuri khunai sida poklubagi dam manipur gi puari nainaba manipur gi puari khangba akhoi gi ngangphai gi puari akhoi gi political history punamak se khangba habase tangai fade aikhoina nainaram chahi ani gi manipur gi puari natragana chahi mari gi puari adudagi dagi khara hena beyond the chakhela kanda manipur gi stone s the karam manipur mo eramano manipur gi khunai kamai leramni madugi beyond amuk chakhela kanda ice s the leram manipur kamai torom bazano habase gi nainaba gi tangai fada punamak leiri hiram asida khutma ba amoina achobu thodang lobira kanda achobu contribution pibiramba tungi mirol na so amusung asigi mirol na so matam chupade ikai khumna duna leiraga doraba aikoi ikai khumna jeriba sar kumana ngasi lengbirak tuna notice window gi notice dialogue to share oibigi dam amko na thaga cheri musi ikai khumna ucheri loina ngasi gi thorom sida thawai hapi khiba amusung achobu role lobi khiba ikai khumna jeriba sar Hijudin Sek Dr. Hijudin Sek principal Moirang college so amko na thaga cheri musi ikai khumna ucheri loina ngasi gi thorom asibu awan ngai kya phongdok piduna comment ki khutang dam yeng tabi khiba comment ka loina na miyang tabi kiba YouTube channel amasung Facebook ki kuthang da miyang tabi kiba mani premium amasung amukani kai khun nazari amasung thakal phong cheri loina na Norris window news channel asibu television ki kuthang na miyang tabi kiba miyam basu thaga cheri amasung kai khun bu cheri makhata na nungai raba episode mayam ama tonga ba nungai raba topic kaya ga loina mukhan na miyam da mukhan jerake mayam yeng tadan le view mayam thaga cheri